MK Unhas Aswadi. 64 Ardi Ahmadi. 65 Gracia. Daftar nama wisudawan dari Oktober 2025-2026 Fakultas Peternakan. Daftar nama wisudawan periode Oktober tahun akademik 2025-2026 Fakultas Pertanian. Program studi Magister Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan. 1. Alifa Sulamdan. Program studi S1 Agroteknologi. 2. Nur Andini Arif. Daftar nama wisudawan dari Oktober tahun akademik 2025-2026 Fakultas Kedokteran. Program studi Dokter Ilmu Kedokteran. 1. Handayani H. 2. Muhammad Alfian Surastani. 3. Ari Aksa Putrawan. 4. Ubaisi. 5. Umar. 6. Dewa Fidianti. 7. Daniel Dewi. 8. Hidayani. 9. Yani Mega Suti. 10. Ashabin Nasar. 11. Revil Renati. 12. Yenti Purnamasari. Program studi Magister Ilmu Pendidikan Kedokteran. 13. Tiadawati Amiruddin. 14. Yulis Nurdin. 15. Welly Radhika. 16. Sri Wahyu. 17. Nurul Misal. 18. Adi Siti Nurul Hermisa Rustadi. 19. Zulfikar Yahya. 20. Retno Nurul Latifah. 21. Risantika. 22. Muhammad Zaki Rahmani. 23. Dadifa Nurul Mutia. Program studi subspesialis ilmu penyakit dalam. 24. Siti Haja. 25. Sofitri Afari. 26. Muhammad Murti Liwa. 27. Ika Udayani. Program studi spesialis ilmu penyakit dalam. 28. Nadia Sabatini. 29. Paramita Puspasari Harta. 30. Derek Gosa. 31. Indah Rahayu Liati. Program studi spesialis penyakit jantung dan pembuluh darah. 32. Indah Hendrisa Aris Basra. Program studi spesialis ilmu kesehatan THT. 33. Mary Tirta Jaya. 34. Andriado Arigi Bowo. 35. Fadilah Gani. 36. Tuti Jatini Nung Ibrahim. 37. Rizky Amalia Wakami. 38. Mariam Setiawan. 39. Rizky Amalia Saputri. 40. LN Akhirudin.
Program studi spesialis ilmu kedokteran forensik. 41. Suwardi AM. 42. Estrofika Gawar Alsega. Program studi spesialis ilmu kesehatan akhir. 43. Nurul Hikmah AM. 44. Dari Suryawan. Program studi spesialis dermatologi dan venerologi. 45. Wadia Kristianto. 46. Stefan Cahyadi. 47. Atau Piani S. 48. Rizky Astuti. 49. Titin Rizky Nisa. 50. Sudeni. 51. Karisma Alifa. Program studi spesialis anestesiologi. 52. Ari Wadaya Swardeni. 53. Wangga Islam R. Tawa. 54. Muhammad Herul Ma'arif Abdul Wahab. 55. Fitriani Aziz. 56. Fadlan Irwan. 57. Rizia Diane Putri. 58. Muhammad Hosni Saputra. 59. Irman Syahdalah. 60. Ahmad Fatoni Khalid. Program studi spesialis ilmu penyakit saraf. 61. Tri Rahmat Setiawan. 62. Ade Akmal Hidayat. 63. Zulkifli. 64. Mukraim. 65. Ariati. 66. Haris. 67. Rahimah Muiz. 68. Maria Clemencianya Baru. 69. Ike Widyawati Konima. 70. Fitra Hidayat. 71. Albert Satria. 72. Ri Ahmadi Normanto. 73. Verina Widyawati Sumarno. 74. Siti Nurul Mahfira. Program studi spesialis penyakit jantung dan pembuluh darah. 75. Anugerah Mahadewa Putra. 76. Yogi Andre Taruk Padang. 77. Bicara Antonius. Program studi spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. 78. Andriani. Program studi profesi dokter. 79. Sabita Emta. 80. A. Aulia Budi Terbiaka. 81. Andi Aidon Suci Ramadhani. 82. Resma Rahman. 83. Guru Reski Ramawati. 84. Eki Ramadhani Berubur. 85. Fadil Arsyadullah Murtalo. 86. Sri Suryaningsi Ikrapati. 87. Anasani Jatuh Rizko. 88. Ardi Asmirudi. 89. Irsal Jatola. 90. Nabila Putri Saluta. 91. Farhan. 92. Muhammad Ali Rizali. 93. Mikael Matandu Patra. 94. Erni Variana. 95. Habibi Masma. 96. Iren Sepadiani dan Ipat Ordo. 97. Stephen Sujaya. 98. Andrea Yedinda Pangalo. 99. Intadia Wahyu. 100. Andi Sakwan Ibnu Mustafa. 101. Asti Suci Ramadhani. 102. Nurul Afrila Sahiri. 103. Faisa Afifah Halid. 104. Desi Putri Herianto. 105. Haki Arasi. 106. Ainul Utama. 107. Nurul Fadil. 108. Rukoya Yubatullah Ali. 109. Rabani. 110. Tentu Islam Muda. 111. Hapsalam. 112. Yadmi Anandai. 112.
113 Asih Alfian Makira, 1 Sakira Pakir, 116 Richard Babar, Luisa Mardani Fair, 113 119 Muhammad Nurul Mahmud M, 120 Asriyani Sarita Azhar, 121 Sulfani Azhara Suari, 122 Iren Sabilonia Binti Cakra. Program studi S1 Pendidikan Kedokteran. 123 Muhammad Nabi, 124 Fawaz Aiman Ramadan, 125 Muhammad Syakir Raya, 126 Anissa Nasifah Fadila, 127 Evina Bakar Pasoloba, 128 Itis Amira Tutis, 129 Yahya Samuel Anissa, 130 Abdul Aziz Adam Khalil Muhammad, 131 Marah Rashad Amir Sandiaga, 132 Mustafa Naik Mustafa Al-Aswad, 133 Nasdem Amin. Program studi S1 Psikologi, 134 Nur Aziza Ramadhani, 135 Nur Indah Cahaya, 136 Rizka Aini Fedia, 137 Nurul Baika Firdausia, 138 Nabila Nisa Irfan. Program studi S1 Kedokteran Hewan, 139 Alia Lutfia Putri, 140 Mukti Fosir, 141 Hasbuti, 142 Anurul Atika Presa Matarupa, dan 143 Siti Nurhanisa Apa. Daftar nama wisudawan dari Oktober